Poisa hi nei har satak ni ma se mi van nei then khat chuan naupangte an ni lai atangin sum tam tham tak an nei thin heng naupangte tin mun hi mi tam zokin kan o le ni kan chak chu ani a ma se he video a kan clear tur naupangte hi chuan rim taka thok chungin an poisa te hi an lalut hloma thla tu te wanga hausa an ni velo khovela naupang hausa zwalte kan soima in channel subscribe like comment le share kha thengin lawang o Mosiah Bridge dollar maktadwai li Mosiah Bridge media le social media lama me in Mos Bridge ti a anshat lar hi botai siam tu company lian tak Mos bo neitu le CEO ani a anna hi homework ti karlaka le school cultural chuang lovin athok thina ni kan soi to angkhan bridge hi Memphis Tennessee a good manga botai siam swak tu lian ber Mos bo neitu le CEO ani a Mosiah hi November ni som pathum sangni pakhat khan Memphis Tennessee USA apianga fashion kovel lampan turin ashing nun man tir chin ani ti asoya an chena ina a omai mailai po in apa in suits nen nalle smart takin in chering turin ati chinani kumkwalek ani lain door local mola botai man taw tak pakhat mu a chutatang chuan botai siam lama atui chanta ani kumsom pakhatani chuan NBC reality shows lartak Shark Tank ka a inlander to a he show a hian thil siam chuak tu thar entrepreneur ten an Mahni sum lama boy pui tu te in remna an siam shina Mosiah po hian abotai company Mos Boss a phau chuak ve ani investor Diamond John nen an thok dun ta a he wang hian Mosiah Bridge hian sumdong luntak le thiam tak atho pui thei mai ba ka na tho na tur sum tam tak anei thei pha ani Mosiah Bridge hian botai tree hi api hnena tangin kumkwani tangin azir thina adu uluka apuan than turpo ama nge yin athlang thina akuta khoi deu kher adu thina ni kumsang ni sompanga khan NBA nen in remna ansiama NBA drop lain basketball players tam takin abotai siam an orani he in rem siam na wang hian Mos Boss ti hian NBA logo man phalna exclusive rights an nei pha a he wang hian Mos Boss hian alar pha hle ani Mos Boss sum don wang hian Mosiah Bridge hian fashion designer lar tak tak an me shat pha a President Barack Obama hun lai khan president nen hian mai chana anin kom pha hian ani Mosiah Bridge hi heng hun lai hian naupang mai alani awangin anu Tramika Morrison engkima puichina asum don pot wang hle a millionaire ni in hausak na hi dollar maktadwai li vel ni in chhot ani Isabella Barrett dollar maktadwa iru Isabella Barrett hi reality TV star model le actress influencer entrepreneur le self-made millionaire Mahni thochwa manga millionaire ni thei tlei rol ani a kumruk ani en millionaire ani der to ani Isabella Barrett hi August ani riat sang ni paruk khan Rhodes Island USA apianga mel chali nal thanna beauty pageants a kumli ani atangin atel chana kumsang ni sompani khan Little Miss America atan khan ani a hemikum vekhian TLC reality shows toddlers and tiaras a atel chana alar pha hle ani Isabella hian athil ti hi nuamati hle a malam pantura theitop chwa mi ani a thil thar le chona thar ma chon nuam ti mi ani beauty pageants alama hian a hlot ling hle a lallukhum crowns somnga panga le titles somret panga zet adong to a kumruk atlin me chuan millionaire ani der to ani Isabella hi apian na mun Rhodes Island a anu le pa Susana le Tony Barrett te enkol hnoya aseliana u meichia pakhat Victoria anayani Isabella hian talent anei chali a modeling industry luchilin designer lar tak tak thomno a inbil sakchina magazine cover sa voitam taklang to in interviews chiasian lo anei to a rimoy lama po la pathum LOL Popstar Empire le I'm just a kid te ati chuak there to ani kumsang ni sompali khan acting lama avoi khatnan TV series Game of Crowns a role te naw changve boka anu nen jewelry le clothing company Glitzy Girl andin duna thil thar design in abwai theile ani kumsang ni somni khan reality TV series The Next Big Thing NYC a inlan le boka Isabella hian no pangdang ang thovin inche naute lei khom le Justin Bieber la ngai thak nuam ati hle a
Milar ani na ang chuan nunnuam tak amang meka branded thomno le pheikhok manto angai na hle a abikin Michael Kores pheikhok adu hle a bunsom ruk chuang anayani a tour sial big exotic food angai na hle a gymnastic lamnuam ati hle bok Isabella malam hun hi a eng hle a talent anay nga si mi big pakhat atlinga a hausak na hi dollar magtadwai ruk hu ni in suit sakani Elena Morse dollar magtadwai soon Elena Morse hi may sanghi panga khanap yanga American entrepreneur founder le CEO of Zoli Candy ani kumsari ani in apa in bank ka ashwaya bank ka thok pakhat swan lollipop lo pe ka tuma Masi apa chuan iha in angai don lo ati awangin aladu talova apa nena chuan tingi ka hapo in angai tur lalipopan siam chwa mai lo ti in apa chu azot leta suminia tang chuan ama nge in ha in angai tur candy siam chwa tumin ma ala tanta ani Elena hian ama sabera adwang candy chu siam chwak thin an omem ti in nasatakin azir chianga tuma in an siam lo ti ashe chwaka ama ngayin siam tumin an choka a nasatakin experiment anei chauta a YouTube lama candy siam dan videos shang a en kwal chen boka kumni liam nu kumkwa ani chuan a candy masaber tour prototype asiam chhuak ta a kum som paruk ani chuan dollar maktadwai uruk ahlu company Zoli Candy a CEO ani der to ani Elena hian kan prototype masaber chu kan choka a kan siam chu ani a Asiam na manrua a sugar tel na zong thil dang shi sel zokin kathak vekani ti in asoi a thil siam chwa chu an zor chwa tak ma in food scientist ten an endik vek phota ti chuan an zwa chwak ve chawani Elena Zoli Candy te hian product shang Zoli Pops Zoli Drops Zafi Taffy Zoli Caramels Zoli Gummies Zoli Beans Zoli Ball Pops te an naya sugar free gluten free dairy free vegan ani an company hi Amazona candy shell tambir.2 an nider to a Elena hian an candy te hi khovera sugar free le functional candy shi sel masaber ti in asoya Millionare nider to ma se zirna lam atop san chuang lova tuna hian high school kalmekin lam dance atui hle a sumdon thiam turin zirna sangjok chunzom zela tum thu asoyani Elena hian an company hlok na achanga 10% soma pakhat chu amadin Million Smiles Initiative kaltangin kashisel oral health skula anzir theina turin adonai china kumsang ni sompariat khan entrepreneur magazine cover tan man ani a he magazine cover a lang theino pangberani Nastia dollar maktadwai somni Anastasia Radzinskaya hi kumsang ni sompali January ni somni pasari khan Russia a apyanga Russian YouTuber ni in like Nastia show YouTube channel nei tu ani a hausak na hi dollar maktadwai somni vela ngayani anule patinen chhungkwa a NC family friendly channel shang an enkol meka a channel shang subscriber bel khom hi maktadwai za atling hiala Voi Vaibel sa somli chuang mi in an ento ani Anastasia hi naupangte YouTube personality lian berani a views ne subscriber bil khoma changin creator zinga lar berani bok a channel zinga lian ber like Nastia hi YouTube personality channel zinga subscriber nga ber palina ani a khovel puma subscriber nga pariat na ani hial bok kumsang ni sompakwa khan YouTube achanga lo lalut tamber pathum na ani a kum $10 magtadwai sompariat alalut anga ngayani a kumruk mi chawani kumsang ni sompakwale sang ni somni chung khan dollar magtadwai somli alalut linglo deu shita a channel te hi chongchi shang som chuang zitin ati chwa china wangin alar bel hliani an video turatan khovel mun shang anzin kwal china Russia achangin America a tuna chuan an pem to ani kumsang ni sompakwa khan Forbes tichuan khovera YouTube creators zinga changchak berti in anlo soi hial to bokani Ryan Kaji dollar maktadwai somthum pani Ryan Kaji hi mi panaw pang kumkomi chaw ni ma se khoveli na shia YouTube star ani a channel Ryan World mangin subscriber maktadwai tam tak a hip khoma a channel hi ama chuan Ryan Toys review ti ani china ni Ryan Kaji hi khovera YouTube changa sumlalu tamber ani meka a hausak na hi dollar magtadwai somthum pani anga ngayani
Ryan World YouTube channel hian subscriber makta dwai som thum chuang nei meka a videos ti hian voi bible se somli pariat chuang views ani to ani Ryan ka ji hian kumsang ni som panga atang khan YouTube channel abwai puitana anule pa le a u naw me che phir te nen toys shang unboxing le reviews an nei thina kumsang ni som paruk le sang ni som pasri in kar khan Ryan ka ji hian dollar makta dwai som pakhat vel zet a channel Ryan's World kaltlangin alaluta kumsang ni som pariat le sang ni som pakwa in kar khan asum lak lu po alet ni in apung dora dollar makta dwai som ni pani a channel kaltlangin alalut le a an product line achangin dollar makta dwai som ni paruk zet alalut bokani kumsang ni som ni ani meu chuan Ryan's kaji channel hian dollar makta dwai som thum alo chwaka kum thum chung YouTube changa poisa lalut nember ani zone ani YouTube channel changa asum lak lu ba ka hian Ryan's branded toys le clothing vel achangin dollar makta dwai zanni vel alalut boka Nickelodeon 10 ama pual TV series ti chuak turin cheng makta dwai tamtak contract an sign pui to bokani heti lai hian throtin advertising le Federal Trade Commission 10 Ryan's World laka hian complain kumsang ni som pakwa khanan theluta fakna le review po la shathiam lo naupangte hna mi thil siam chwa an fakchin anti a heiwang hian YouTube le Google chuan dollar makta dwai za som sari zet a choi pha Children's Online Privacy Protection Act dan zom turin YouTube hian dan thar asiam pha ta hian ani ole du tok le phot mayang o kan soitak no pangjinga khan lo shat to in nei vm tunge ani comment lama lo soi vela i chat den shat ve theina turin i share ke don nia